cyanjye nta muri mu Why magari. would we need you? I know you Umukobwa twatagukeneye. hard to believe, but this isn't my first field trip. I know the area better than anyone. Ntabwo ariyo ntambara nzi ya mbere ngiyemo. Hanyuma kandi aho mugiye nta n'umwe uhazi kundusha. Where would you like me to sit, Lieutenant? Kereka niba ushaka kugira ngo ngusubize inyuma. Lieutenant. Captain kirimo kiramusubiza inyuma ngo ni Lieutenant. Bastard. Ndangu ino tugende. Bitch. Umwe tukundi nunda amusubiza. Bitch. Wangu uyu mukobwa rwose mani ntago turi base matama wangu. Bijatangiye kumurebesha imu. Choice between bad and worse. Well, these guys can't fix it. Hell, nobody can. Ubwato bwarahagurutse. Hey, uziko? Hey. Mashyamba baburiye mu mazi abinje mu mashyamba gushaka ko ariho babajyanye. Ni bande babajyanye? Kanura dore nicyo wishyuriye. Yewe ubu ngubu mfite uburenganzira bwo kubiba nashaka nkanayihutisha. Asike gariwe. Hey. Ega yanyu nayarangije. Nyumva iraryoha kurushira. Mandos. Kumbe bamwe babaganga bakorera gushakashatsi. Bet you're a sweet bippy. They died a painful death. What do you got? Sir, Bandi. the old scene's been pure. Wakaje ukareba ibi ngibi noneho. Agatwe gashyushye. They've been sucked out. White House is worried about waterboarding. Mwana ibi ni iki byabaye hano wa? Yewe. Ntabwo we wajya. Right, I've got a job to do just like you do. Really? And what is Bita akazi ko gukora nko navuta Let me gukora. tell you something, little Miss Sunshine. You're not going to come here and screw up my operation. Ntabwo uri buzano ngo wangize operation What yanjye. government bureaucrat sent you down here? But now that you are down here, Niba ari under my n'uwakohereje. command. You understand that? Niba uri na hano you are under my command. Uranyumva ni njye ukuyoboye. Your head, yes. Ibyo nkubwira kandi byose wemera uti yego. Urumva beat. Sawa bastard. Definitely ain't no ragtag. Abande. Ndebera agatwe k'umuntu kameze gatya. Wowe urabona nkongoro buriya urabona? Inkongoro zamuriye ni iki? Bande yarebyemo yikangamo. Abakomando baracyari hano bahazengurutse nago. Ntantu bari baje gukora ubushakashatsi. Ntantu wabajyanye uko yabakuye mu bwato wangu. Ndebera amaraso yuzuye hano wangu. Zo barabazbira. Hey! If you're withholding intel from me, you're gonna regret the day you were born. Jackie, search the boat, search the bodies, find me something. Jesse, you got perimeter. See if there's any more casualties out here. Jesse, mubanze muzenguruke perimeter, secure the perimeter. Mugihagarare mupanuwe hanyuma murebe ko ari bakashote baba bari hano. Hey, kobwa ruri hano. Ombese mwokapa. Wangu, ikikobwa kireka ko turi base matamasi. Urakireka ko turi bambaraga. Base matama ni abantu badakokinga turi amashyamba barimo we. Uzi ko ari ishyamba ugendamo kumanywa ukajya ngo ni nijoro. Kubera ukuntu aba ari inzitane. Ishyamba riri hano. Yararya ubugoro. Nta kindi yashyize imbere n'ubugoro. Ntujye ngo namenyo hasi maremare. Amashyamba y'inzitane. It's been one hell of a fight. Boss, barame. Hano wari wacagaguritsemo. There's a whole lot of shells. Anagatangaza kibirina. It must have let off. Ibi ni iki? Batoragura n'akandi kantu batazi. See, bodies of the bad guys. What's up with that? Also, Cyangwa iyi ni imirambo y'abantu babi. Maybe these are bodies of bad guys. Imirambo y'abantu babi. I guess before. Now, you know I ain't one for quitting, but, I mean, they send us out in a trap. A death trap. Look at this.
Some stuff you don't see on TV. Hey, honey, you get scared? Mukundwa ufite ubwoba se genda hari nzakurinda mpaka urumva ndada muri yewe Dad, the year with the UN peacekeepers in Sudan. wa kigo rya ahubwo ni wowe ukeneye ubufasha wiki Woman, put a turn on. mu rubisi ubita inkokora kuryinyo rwazana ibidomo ngo rurashaka kurubisa Up the track. Let's find these assholes. Yes, sir. Move. nyakuba hano hashobora kuba harabaye agatego let us find these assholes ngo mureke dushake ubutafari abakoze biriya basoze n'ubutafari rugenda afatura amapica arafata abasenzi banica nabisha ariko uzi gucagagura umuntu sha bastard. Damn it. Commandos on duty. Sirikare mu kazi. Cyo mutabona n'icyo ariko mwansabye iki nabazaniye sore bababwiye inkambi basanga aho hafi bamenye ko ari iz'abanzi byanze bikoze kumva bo bita inkambi ziri aho hafi dore ibigabo birimo twatatswe kare we twatatswe kare kigingo flesh wounds niyo turora ingoma zigishyushye urugingo rw'impeke komando bageze aho bagera Kisi Nimbe yewe Tuba Kirarabura kirekura amasasu Nabarinza amatwara asa nawe ari abandi bitaga ngo nibahaduye abantu bitoreza aho hafi kumbe dore ukuntu bambaye bo basanga bose umenye ko ari abanzi kirarinze cyane murabizi kanyira se mu rugonga afana kagiye tagati yo mu rugonga araza afata tagati yitonze mu rugongo bigabuze ko birindira kure byene wabona ibirasubizayo kandi nabonye ari byinshi Colby, you stay on point. Yes, everybody else, tight formation, double time, okay? Whoa. What about me? What about you? I'm staying here. Yeah, you are. nta kindi dusa n'abageze mu matwari y'abanzi twese tujye kwinjira mu jewe se Okay. wowe uragumenya umurumva subira inyuma baby subira inyuma ariko man hagira undi runkoraho umukobwa cyaze kimukoze ku gatafari ngo asigare inyuma yabaje ati what about me jewe se ngabo mu matwari y'abanzi behind enemy lines nyuma y'imirongo y'abanzi commandos flesh wounds niyo turora niba biri mu bandekera ngaho jyayo Jackie, Jesse, left side. Jesse na Jack mwebwe muca kurya nyuma muri heko mwabazenguruka namwe abandi muzenguruke hirya hanyuma tuye sasa nafunguka tungura nde kumugabo nabwo burwano Mr. Bagabo bari hano Kisi yatunguye akagabo karamu Bogis Basi Kagabo Gumi Kagabo kebwa muri Bloody Moon
kondo ijosi ryako Toma Warakuri kumi munda yashizemo amasazi binikira we Yewe Hey All right, let's see what they got, gentlemen. Basane naho babaye barimo Boss, Boss you gotta see this. Boss banjebe n'ibingibi wa wundi umuryabugoro baje n'ibingibi Boss agiye kureba ko mbiga bafite sa map bafite map y'ishyamba More weapons from the Department of Defense. bafite ngo bari bategereje izindi ntwaro kuva muri Department of Defense What? iki abagabo ni bamwe mu banyamerika These weapons are U.S. military issue. nakoba izi ntwaro nazo zirebye ni ntwaro z'abanyamerika Sir, is this bullshit? Most definitely. uyu mwanda se batwerere kurwana na bene wacu cyangwa ntibaramenya icyabazanye Assholes to fight against us. Who sent these assholes to fight against us? Ninde wohereje abaswa kuturwanya? Kumbe nibo bahabasanze. Umukobwa na I thought we told you to stay your ass up. wewe akubwiye ngo gume hirya wacu biti. Wewe umva bastard. Bakiraho bagitongana ibyabo abandi bamanutse. Yapchisi. Yapchisi afashe nini? Grenade. Nabari bamanitse baraba. Clear. Clear. Clear way. Biratunganye. Explain to me why the government sent us down here. Mbwira ni iyihe mpamvu government yatwohereje hano? Listen, Jughead Grunt. Your job is to shoot that gun and not ask any questions. So follow your orders and keep your mouth. Inshingano zanyu ni ukurasa aho musanga hano. Mukurikiza amabwiriza yanyu mwo kumbaza ubusa. Chap, you knew damn well that those scientists were dead. You sent us here. Batwareje bazi ko bascientist b'abanyasayansi bapfuye. Batwareje hano bazi icyo bashaka. Kuki turi hano? Imbaza byinshi bastard mwambwiye kuguma inyuma. Jackie Torch's place. Colby, Basunika ikigori. Bitri jagenda aza kuguhemukira. Mukarage. Abasigira amatunda mu bikoresho by'abandi basa. Amatunda bivamo. Mashyamba ngayo. Bari babizi neza ko abaganga bapfuye babohereje basa naho babizi babohereje kubiye mpamvu. my focus is to make sure my men get out of here alive, but I got a lot of questions. Kobwa muti byo dukora byose turashaka kuva hano turi bazima. That sometimes there's questions you really don't want to know the answers to. That one concerns my men. Urambaza wananiwe kubaza bakohereje ubwo urumva ari mfite icyo nabikora aho cyangwa umukobwa n'uwasiye baboherejemo n'umunetse w'umusirikare kazi. You gotta lose one to save 1,000. Next time you want someone to clean up your dirt, you bring in your own operatives. We are not your puppets. Umva ikindi gihe nimushaka kujya mu mugira abantu baza gutunganya umwanda mwakoze muzajye mwohereza abasore banyu. Basiye Central Intelligence Agency ntabwo twe turi ibikoresho. Aba n'abasirikare basanzwe. Ndekura muri abasirikare b'igihugu bastard. Get off me. Baho. Barakarekura. Kumbe CIA hari ikintu bakoze ngo gisa naho cyabananiye gutunganya. They want to clean up the mess. Bashaka gutunganya ibyabo bangije ba CIA. Kobwa bamucaho. Bose bamucaho. Gapikisi niwe wasigaye inyuma. Gapikisi arareba nabi gusa. The United States government says you are, and so am I. Kumbe ko baganira ibyo. Hari ikibareba muri ubwo buryo. Ni igiki? Gifite vision idasanzwe umenye vision yacu kuntu ireba kireba nk'intuzo nk'impongo. Vision ni kuri igiha ntabwo kireba muri aya mabara yacu twebwe turebamo. Twe dufite icyo bita full colors amabara arindwi. Urareba ijisho rigacanga amabara yose ku buryo utandukanya ngo iri niri. Ikindi cyarebaga muri vision idasanzwe. Sheze nk'inyamaswa. All right, men, let's move on. Hari icyo bumvishe. Don't worry, Mamacita. Keep an eye on your ass. Kobwa gitoya nta inshingano zo kurinda agatafari kawe. I was told to keep my eye on your ass. Ngo agomba kurinda agatafari k'umukobwa. What do you got, soldier? Something's out there.
Where am I looking? hari icyo bumvishe gapyisi hari icyo yumvishe. False alarm, I guess. Eddie's guy. Let's take a break. Tandukanira aho ngaho. Umwe icyo yumvishe ntabwo bakomeje kugishyira imbere cyane. Araka uyifasha kurya yifasha batitaye ku gikobwa bari kumwe nacyo. Cigarette? Itabisha. Bapisha bugoro burampagije acira ifumbi. Bugoro burampagije. Colby, don't be such a pussy your whole life. Shut up. Hey, what do you think about that señorita over there, huh? Uratekereza icyo kuri uriya mukobwa uri hariya? Since I was a grunt. Nagatangaza. Ain't grunt no more? Urashaka umukobwa cyangwa kiri ku bugoro? You're not forces. Ntabwo ibyo twakabikoze turi mu rugamba. It's that whole emotional thing. It's their time of the month, they go postal. Mama nshuti yange genda ndabona umukobwa atari cyo twakabaye tuganiraho. Bacaho. Tabi, cigarettes. Ko banywa amatabi ntabwo kumbe cya kintu gifite vision dasanzwe kirongera kirababona. Birebere yacyo nuko iteye ibyo baganira kirasa naho kirimo kurura amajwi. Who you think you fooling? You wouldn't know what to do with a piece of ass that landed in your lap. Nanjye ndimo ndibaza icyatuzanya no kurwana n'abantu batatubwiye n'impamvu turwana nabo. You were gay. That's what I thought, bro. Hey, don't ask, don't tell, all right? That was a sheep, man. Don't make me gay. No, just real strange. Akana agatangaza wangu. It's very strange. Quite a motley group of guys you got there. Hari icyo usa nawe wibagiwe cyangwa? Those are real men. Of course, you never met one of those with all those pussies you work with in Washington. Uyu ni umwanda kutwohereza abatwohereje bicaye muri Washington batatubwiye n'umwanda bagiye kutwoherezamo. Uraza kumenya nyuma. Sekamo n'igikobwa gisekamo kumbe ni giseka. Muyo What are you na guys sipping on? Want Daytona and accent? Both. Let's roll, Sarge. Got you covered. Wakim. Turakajya kuganira n'abasore barimo barashaka inzira yabakura aho ngaho bashaka n'undi mwanzi ahari. Kumbe kuri target hari ikibakurura. Imisozi bagenda mirasa n'ari amatwari ya cya kintu kireba kuri. Aho bajya hose kisa naho kibariho. Patroli. Wari nkambi zitorezwamo ntibababwiye abahitoreza ni bande. Kandi abakomano ubundi ntabwo babaza byinshi. Barabohereza mu kazi mukajya mu job. Kobwa ageze hano hari ikintu yabonye nta wundi wari wakibona maze vuba vuba aterura akantu kameze nk'akuma. Menye ibyo bamutumye wasa naho abizi. Yatunguwe n'akantu yabonye kareba yitonze. Arangije nta wundi muntu uragera fuka mu gitambara arangije arahisha. Yiyi. Kobwa ari kumwe n'abatari kumwe nabo Katurori. Hoya ari kumbe mukara ariko se sha baby. Who was that? Yarin, who was that? I said nothing. Nakubwiye ngo ntacyo. Kwavuga ngo ntacyo kumbe katurebe. Katurebe. Ambaze nkwereke. Kandebe. 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 Hey, mukobwa. Hey, mukobwa. Umukiri. Kumbe dudui. Daje nona. Be right back. Dudui. Abantu bo mu mashyamba. Abashenje nibo batwoherejeho. Ugongo gongo. Koga Ariana. Koga cyo kurosi kigabano. Alwa mutanza badakuramo amara. Niba murashishije iki? Amara yose hasi. Yi.
kimukuyemo amara ni igiki uzi ko Gapyisi ntacyo wumva kigiki se wangu kigiki ko ndi horo uriye ndi horo From that post-traumatic stress disorder? No. Will we talk about it? Not really. You could talk, man. I'm like Dr. Phil. Well, the counselor said I got good ears. I can listen. muri aka kanya dufite amatwi ariko ntitwumva uzi ko dusa nawe natwe tutazi neza ku cyo batwoherejeho tutakizi Can I have some? urabyumva ute Back at base, I'll get you one. numva agenda umva nta bintu byinshi nshaka kubaza sibyo sinshaka no kumva byinshi bawe You people ever stop talking? shaka kuvuga kwanza akiri itabi umwe ndetse shari cyo numvije Gapyisi arumva shaho kimyuzura mugenzi wacu cya Gapyisi imbere hano bakubita n'umugabo wapfuye batangira gushakisha wamwishe ninde ni muri baduduyi babazanye hano bamenye ko abanzi barimo gupfa batazi nabo bica ni bande sose ko bakaje kurwana na bya bigabo hari undi urimo kwica bya bigabo nawe utamenya ninde utari kumwe nabo mumetso baramwambuye We got company out here. Looks like he was carrying supplies. hano turimo tureba abantu barimo barapfariza surprise zitangaje sasa irimo kwica abantu bahanganye nabo niyo batari bamenya nagatangaza kare mwibuka hari undi wakuwemo amara arimo kurubura ikirwana n'umukobwa uyageze hano nawe ibigabo yaje akurikiye arabibuza arasanga amaraso iduyi duhanganye ko numva amaraso ashyushye anukamo n'ibintu by'uruvutu biriki irimo uruvutu hari urimo kubafasha kwica aba bantu batari bamenya nindi ateye atarakora nkandi we yaje ate kandi araza nabi barahitana agahitana arakuramo we n'ibyo mu nda ni umuntu ni ikintu kobwa kuva cyagiye bakata cya kigabo n'ubu aracyahagaze yanahavuye we isaga n'uwaguye igihumuri Jesus Christ, this guy's brains are missing. keretse tuyese niko barwaye hamuka ni ibiki I ain't playing possum. bose jese nzi cyabaye hano mva wundi w'ubugoro nani nyumvira kuna agasenda bawe ke kanuka mu ruvutu we ukora iki urakurana agasenda bawe ugafata Talk to me, God. What happened here? Where's Jack? Where'd he go? yagiye ninde ni igiki You out of here. Come on. danga uje imbere tugere vai kobwa nani kuvuga Amen. kigo ryubonye ko urimo gukora mu gasenda bawe kumupfusha Gapyisi nta kibazo yifitiye n'ibintu byitwa inyama z'abantu ubonize ko turya burushete zo niziba ari inyama banga kuko barimo gutambuka kirimo kubareba muri ubwo buryo kandi kikabuma mu buryo bwacyo dore ukuntu kibareba za vision ukuntu ziza mukarage nawe aracyakurikiranye abagabo yagiye akurikiye bamubuzeho mu buryo atazi kumva inyuma ye we karage Murginho What's going on? Tell you what, Bendejo. We're not fighting a terrorist. Boss, I've seen some things in my days, but that, I don't know what that is. She knows something. Yes, she knows Okay, all right, back off. subiza inyuma hari icyo babonye batanye no gutekereza umukobwa hari icyo babonye I saw it. nta kibonye igiki I saw it. nta kibonye It's not like anything I've ever seen before. ni ikintu ntigeze mbona kuva na mbere Kill. kind of something I have never seen before Hey, this is bullshit. uyu ni umwanda we hey Stop! murekere All right, fine. They told me that there was something out here. bambwiye ko ari ikintu Other than that, no, other than that, I What are we don't doing know. with ni ikintu narize we kuki utatubwiye na mbere wa mushenzi wagupima se No, wait. Gapyisi mwe muretse Go do something. mwe muretse umukobwa wanza tubwire neza tubone kumuha ibyo tumuha umukobwa bakubwiye ko ari igiki ni igishorobwa ni impyisi ni igiki Something out here. That's all I know. ikintu hano ni ibyo nzi gusa muhumeke It's just great.
Hey, where the hell are you going? No! I'm done. I quit. She's crazy. Well, how about you give me a cigarette? Ndaje mbivuyemo cyane we. Uno musazi. Beva musujana. Cigarette kwanza. Fata ibyabo. I gotta stop smoking these things. I used to be able to punish the booty 2 hours straight. Now I can't even go 20 minutes. Your girl's always creeping over to my place. Let me tell you something. Now for my baby making skills, I'm like the Puerto Rican baby making machine. I'm like the UN in this bitch. God sent me here for 2 things. Let's making babies and saving the fucking day. You need to get your head checked. Well, I need to get my head checked? Yes. The last time I checked, you had postpartum depression. Byatangiye kuganira gusa mugenzi ari byo bitumvikanaho. Kimwe kirumva ko cyaje hano kuzana yaje mu rugamba ariko ntabwo bashobora no kumuza ibyo shaka kugira ngo abe yakora bikore. Gapyisi. Jenga. Don't you mean Jenga? Yeah. And we hugged. You want a hug? Man, you can't keep this stuff bottled up inside, man. It'll get all cloudy. Liable to hurt somebody. What do you think we're out here to do in the first place? Nta muntu umwe yigeze azana ashaka kubabaza. Niyo mpamvu adashaka kugira ngo abe yababaza kugeza n'uyu munota atazi impamvu arimo kurwana nabo. Kumbe iki cyabonye n'undi. Iki shaka kubabaza cyagiye kuri. Cyaje ku mpamvu ebyiri kurwana nta n'ibindi no gukora ibyo gishaka. Gapyisi. Kuri yanze ndaje nkwereke. The shot soldier. What are you waiting for? Take the shot. I can't. That's what we get paid to do. Take the fucking shot. Reka tujye gukora icyo twishyurirwa gukora mwana amafaranga ya leta tuyarya kugira tuzakora ibyo ngiye gukora. Kangiye gukora job. I can't. Gapyisi ajyayo. Yajya guhindukira ikigabo cyazanye akumva gato nazana urupanga. Barahuza. Wangu ndakwica. Yewe se urabona nzanye iki? Baraka. Kagabo yagashize hasi Gapyisi. Ana igipanga cyako. Se wamusenze. Bastard. Kuma hasi. You want to tell me who you work for? Mukorerande, who do you work for? Simbizi. You don't know. Ntabwo bizi? I don't know. I don't know. Simbizi. Out here. I don't know. Uri wari cyano Simbizi. I don't know, man. Simbizi wangu. Kuryinyo. Maybe you want to talk now? No, Nabubwira none wapi? No. You got answers. No, I don't got it. Ntabwo bumubwire. What are you doing? Akaboko hano. No. What are you doing? No. You got 5 fingers. Ufite intoki eshanu sibyo? Bakumbwiye. No. Urwa mbere kirarukata. Now you got 4 fingers. Usigaranye enye. You want to tell me murakorera nde hano wapi ntabwo mbizi wangu. Ntabwo bizi. Urundi rutoki. You got 3 fingers left. Ufite eshatu zisigaranye. Ukorera nde? Ntabwo bizi na n'ubu. Bose abumaraho noneho. Ayiwe. Hunter? What are you talking about? The hunter. Ko yakamuhaye ngo barakorera nde kumbe nabo boherejwe mukaba boherejwe babwira ngo hari ikipe muzasanga yo muzayihitane. Hari vision irimo kwakirwa hano hari ikireba gutyo niba ari umuntu niba ari ikintu nibyo utambaza nuko vision isa nuko amushaza
Jackie! Alec! Hell are these guys? baje bashaka bagenzi babo. Miumet. Oh, yagitunga kagabo. Wamufashije. Chira imbere yari cyacu yo. Hey! Yewe. Sindura amagara bagenzi be. Imbe bagenzi be bari mbari. Ni igiki kikomeje kukara mu bantu. Dudu yaragiye kumuha ikintu kiramutabara. Umvishe Chris asakuza. Chris. Wasanga nawe yahamutse. He was just right here. Mwana yarahagaze hano. Ninde se kandi mwene nyoko? We yarahagaze hano. Snatched a man like that. What? He was right here. This ain't right. That's a whole lot of blood. Why would somebody take a body? Not somebody, man. Something. Hari gihari. Something. Something. Hari gihari. Ngwiki? Icyari gihari. Okay. Chegekese ni ikintu. Now, come on, let's go. Move. Reka tugende. Amaraso ku biti. Oh. Basare. Sigaye wenyine nawe. Guys aramagara abasore bagenzi be. Vision mbere ye. Usimunda. Usubya. Musore sinzi kimujyana. Ndakibona we. Ndimo barapfa nabi. Ko kibatangiyemo uwo numwe bawundi w'ubugoro ako se abandi bajiye ubugoro buruzuye mu kanwa ko hasi gapikisira gapitiro suruhande rw'ubonye iki simbishi wangu simbishi kabisa simbishi mazi akibonye we uri mbonye imbata zo mu mazi ubonye za ibishuhesha simbishi twari mutwa mwijosi no mu ndamu munyabugoro babonye ikintu kimuzamura mu biti ba mu kirere aho kimutishije yakomeye imiyo munani vuba There's nothing, absolutely nothing more honorable, more pure, more selfless than to serve your country. Nta kindi gitumye muzanywe kujya muzakorera igihugu cyanyu. You are here to serve your country. Great, gentlemen. You know what that means? Baje bahambiriye amaboko. The things that you will have to give up to enter this program are too numerous to count. Mugiye guhindurwa muri za program. Ntabwo muzongera gutekereza ibyo mwatekerezaga ntabwo muzongera kwibuka. Life that you dreamed of. Ubuzima bwose mwigeze mutekereza. Every thought of every person that you ever loved. Inyungu zanyu ndetse n'abo mwakunze. That you can remember.
muraza kubura ubwonko bwanyu byose biragarukira hano. Kumbe gifite ubwonko aho cyicaye kirimo kiribuka hari utuntu kibuka. From this second forward, that is all that you have. Uyu munota wa nyuma nibyo mugiye kugira byonyine. Hanyuma hasigaye muraza guhinduka imashini z'intambara. War machines, war weapons. Wabwiraga yambaye atyo. Arangije afata pistol. Ubwonko bwabo bwa nyuma bagomba gutekerezaho. Ubwo bwagomba kuba ari ubwa nyuma. Bagomba kubatabara batari bashiramo umwuka umutima ugitera bakabahindura ibyo babahindura. Even when tough love is the order of the day. Canada number 1, stand to your feet. Ambere barahagurukije. Ubikoze mwibuke neza ni wa mugabo film itangira bari bahamagaye kuri ka telefone muri Pentagon. It's also unfortunate that you're not a cabinet member. Kana gatangaza nibuka nabizaba baba. Yarabapimye bahita bacaho umutima kutabara ugitera mu mutwe bagashyiramo ibyo bashaka. Nabantu b'intambara biremeye. Ubundi nawe wicaye baje bahambiriye amaboko ku buryo utarwana. Nawe rero yeya mubimenye neza ko mubaye imashini z'intambara gukunda igihugu cyanyu nibyo muzashira imbere. You're a candidate for the E16 program. Mujye muri E16 program ni program y'ingabo zitwa E16. You stops. You know, Grandma always told me to stay away from the horse. I'm glad I listened to Grandma. Stand up. Turn around and face the wall. Turn around. Richard, turn around. Welcome to the program. Welcome to the program. Kazaneza muri gahunda. Candidate number 3, you must realize that sometimes killing is also protecting life. Rimwe na rimwe hari igihe abantu nkamwe bashobora kuba bataramenye ko kwica rimwe na rimwe wica ugiye kurinda ubundi buzima. Be a ferocious killer, you'll also be a lifesaver. Kwica abagenzi bawe ko tubishe tugiye kubakora mu T16 itandukanye nawe. Compound. Ariko ibyo dukora byose ni ukugira muzashobore kurinda ubundi buzima bw'abanyamerika. Cortex. Igishinge cya mbere. Oya yari uw'ibishinge nta rusasu. T16. That's the last pain sensation that you'll feel. Nibwo buribwe bwanyu mugiye kumva kuvukira ikiremwe cy'uwa rimwe umeze ukumeze uko nguko. Kongera igishinge cya kabiri. Not your average one that you get at happy hour, son. That's because of deficiency in the brain. Hasigaye uzajya ubona ibihe bidasanzwe urwana intambara zidasanzwe ntabwo uzongera kuribwa na rimwe. Control your ass in case there's a glitch in. Ubu tugiye gukontorora agatafari kawe mu bihe byose bikomeye n'ibyoroheje. We're done here. Taking the wing 4. First surgery. Nuko bimeze. Kumbe kirasa naho kirimo kwibuka. Ibyo bagikoreye byose ngiki ni kizima. Aho cyicaye mugenzi kumbe cyaribuka kuko cyakibu cyarasohotse. Ni mashini y'intambara baremye abanyamerika. Isuzuma barimo kwikoresha. Yamata abakomando b'abanyamerika. Uwo mashini. Aboherejwe nk'ikipe ikaze. Menya yarajije kugira ngo yitorezweho. Mu makipe akaze bemeraga. Yes, I understand. Execute the order to take out the team. Order collateral damage assessment of the area. Utunganye ibimenyetso byose hanyuma muveyo. Give the execute order to our asset on the ground. They back him ASAP. Get me satellite imagery of the area. Find a way to clean up this mess. Mushaka uburyo mutunganye uwo mwanda sinshaka kubanya kandi azavuye amakuru mabi ku buryo tuzagenda dutusobanura ibintu tudafite gusobanura. Cyagari we. Abakuru baravuze ngo nibatunganye umwanda wose iriyo nabo basore atagira uvayo kuko ari ikibazo. 6. Do you read me? Uranyumva over? Hello? Over? Alpha Bravo gatandatu. Hello? Uranyumva over? Bagenda ubutabazi bw'indege agomba kuzana yaje.
You're the reason we're out here in this godforsaken jungle. Igikobwa gitanze kutubwira impamvu turi hano muri iri shyamba. Played us for their own game? Mwana njyewe n'imfura aza kumbona urumva n'imfura mbona. Nipfa njyewe urambona. All of us to kill it. Twese turi mu byago n'uyu mukobwa arimo bastard. Matter. We need to kill this thing or it will kill us. Kiza kutwica cyatumarana n'uyu mukobwa arimo ntago kimurobanura. For this. Ntabyo yarasi nawe. Up for this, because I sure as hell didn't. You know he's right, sir. Well, we don't have much of a choice now, do we? N'amahitamo menshi dufite muranyumva. Enough. Stand down, soldier. That's an order. Hagarara we niwongere gukora kuri uyu mukobwa iri n'itegeko kandi. Stand out, that's an order. Mukobwa bagasaranye kari kabisi. Mukobwa muto. Sir, look, we need to play offense as well as defense here. Okay, that's the only way we're going to make it out of here. No, the only way we're going to make it out of here is to make it to the extraction point. That's if there is an extraction. Icyo dushaka no kugira ngo tube twavana umva kugira ngo tube twavana no kugera kuri extraction point. Aho tugomba kurimburira icyo kintu. We need to play offense against this bastard. Turakirimburira rero nta numwe utakibonyeho. It's getting late. Dutangire dushaka uburyo tugitegamo. Play offense against this bastard. Ibyo bavugaga byose. Tumvaga ndetse kirimo kirabareba gifite vision byacyo uburyo kirebamo. Gapyisa afite mikinga cha wagikobwa wishaho. Ndamutse mpfuye shaho wambona kabisa. Bajya mu mitego. Ni mashini y'intambara yaremwe. Abantu abaje gupimirwaho. Do what we do best. We wait. Dukora icyo tuzi gukora kurusha ibindi ni ukurwana. We do what we do best. That's fighting. Kuri byo bazi gukora kurusha ibindi. Bategereje Dudu ikwaca mu nzira. Ake kigabo giteye kwacyo gituruka no mu biti mukagitegera mu gahanda nyabagendwa. Bastard. Ko kitaza wangu. Yo mpamvu tugomba gukanura mpaka. Come on. Utabice cyane. Ho. So it's just another terrorist. Menya batarafatije icyo bateze. Legs along this way. Kana gatangaza. Mu ndebere umusenzi shaduteze. Nkuyajyagaye. Use his body to trip the mind. He's playing us for a fool. I think I'm officially freaked out. Gapyisi shateye ukwe se wafataga agasenda abo icyagiye ubari kukuguru. Arakunywesha itabi. This thing is hunting us. Ikintu ni kimwe mugomba kumenya. It is hunting us. Kirimo kiraduhiga. Ibyo dutega turasa nabibeshya ahubwo nabandi bagwa mu mitego hari cyahaguye. Let me guess. This is bullshit? Bingo. Gonna be able to take me out that easy. Ntabwo biri bworohe kabisa ariko umusenzi mubonye shaho namuha icyuma shaho. Akazuba padiri ro mwana mutagatifu bajyemo. Ewa. Hey, barongera bajya gutega. All right, this is not a bad little rig you got here. For a woman. It's not a bad little rig you got there. For a boy. Si bibi byo umaze gukora mukobwa muto. Uri umukobwa. Oh, whatever. Yes. You want to see this rig? And God made Adam.
You're missing out. Baby mwana. Hey. Dore niga kunitambuka kajya ngo cyambaye rasoro mu birenge. Baby. Cyagaciye kumva urukobwa hakuno. Nabundi rero atari uyu mugabo rwita Lieutenant kuva kare. Goodbye. Joaquim. Look, I'm sorry what I said about your team before. Umbabarira kubw'ibyo navuze ku ikipe yawe kuva na mbere. I'm sorry for what I told you about your team before. The best. Muko, yangane kabisa. Now. Started off as a beautiful day, huh? Sana utagize umunsi mwiza. Ninde ariko akwishimira umunsi nk'uyu. In Iraq. Nari muri Iraq. Colonel used to say all the time it was a beautiful day to die. Twakomezaga tuvuga ngo umunsi mwiza wo gupfa. Buri uko bukeye. None uyu munsi genda abona kabisa tusa n'abari mu batalibane kabisa. He's in a chopper. Negereje indege. Shot down over Somalia. Turibaza niba uri buze hano. Ambushed. Kidnapped. And I was the only one who survived. Hanyuma tanya no kuganira iby'indege barasiye muri Somalia. Uyu mugabo yagiye mu ntambara nyinshi. Yari mu ndege yaragisuye muri Somalia. Birangije n'umwe mu bakize bari barimo. Maybe I'm cursed. Yibuka muri Somalia abanyamerika bagiye muri 92. Bakavayo shishitabona bakubitanye n'uruva gusenyerwa abashababu. This area is the testing ground for the E-16. Ibintu twaje guhiga hano ni ibintu byaje kuba byatozwa bya E-16 n'ingabo zaremwe. Okay, I'm listening. Rwana nk'imashini. E-16. E-16. It's a covert project to create the perfect cyborg soldier. Talking half man. Ni projet yakozwe na leta bagiye gukora perfect cyborg soldier abasirikare ariko nanone batenga za cyborg bameze nk'imashini. Equipped with weapons straight out of a comic book. Ni intwaro n'abantu badatekereza kimwe nkatwe usibye ko bagira ubwonko budasa na budakora neza. Morphing and multiplying into an intelligence level we would never understand. Ni ibintu tugeze tumenya natwe kuva na mbere. Complete. Nibyo duhanganye na byose cyane byaruzuye birimo birakora ubu nibyo duhanganye. Se batuzanye. Why is it taking human brains? I have no idea. Nanjye ubwo nta gitekerezo mbifitemo. Half man, half machine, huh? Well. Yes. Then I guess it is a beautiful day to die. Niyo mpamvu navuze ngo it's a beautiful day to die. Ni umunsi mwiza wo gupfiramo. Bari. Kibonye basubira inyuma. Muhunga mu. Kiss. Hakuru. Say. Mutwe. Vaya bijos. Cyborg soldier. All right, where'd it go? Where'd it go? I think I shot it. Check and I think I shot it. Banzuzu bane kuvuga ko wakirashe wese cyaguhaye ibiki. Wera tugende nyagupfa. Where's everybody else? Bandi bagiye he? This is Utwe. Go! Get out of here! You bastard! Get two. Hey, uhamagara iki? Can't kill me, motherfucker. You tortures, huh? Really? Get out of here. Get wish. Rimwe gusa.
barakanuranye ku maso we ntabwo kibonye icyo gitashye umushenja uziko yanditse igishisha umushenja mu gitsisha umushenja 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 ifite akazu kiraramo uziko n'ijisho umushenja paturunu rw'urushinge acomeka mu jisho yihonoboramo umushenja mu kweduka onde ijisho gisubizamo ka kamera ijisho riba rifatiyeho ka kamera gafite lensi zikurura na zoom kirebana kure amasaha ari icuma n'imashini y'intambara bahanganye nayo uwo mashini abagabo zirashize Lieutenant asigaye wenyine Lieutenant! Nk'abakomando ngo mu mashyamba niba n'igikobwa cyamutaye niba nacyo cyapfuye numbaze gusa yashakaga indege Amanda Boakim Urbain amazina y'inyakuri tangira gushaka uruntu ushenja rera ushenja ari gicuku Come and get me. Come and get me. Bayumbone bayunjane. Come and get me. Ngo ngwino nyakira. Ari Maria hamagarira. Cyemboge ibyo. Eyi abona umuriro. Shenji namubonye. Arishora. Arashora we. Egize police. Arashoye izihuta. Bajya kabuga. Abaye kabuga. Yagasamba. Arashora. Yeze hano. I got you! How's that feel, Polly? Return, honey. Yeah. So wagerageje. Sikara wenyine. Irakurura pana yindi. AK-47. Imikina kibana noneho. Kurikira. Arongera arashora. Agende gese police nk'ugiye kabuga murindi. Gashora Nyagasamba n'intunga hose hakuri agera kuri kakazu kumba hani wa ruzingi usiko buriya rero biba byiza iyo umuntu agumye mu matware nabona ikintu kirimo kirishukuramo ibintu gifite urusatsi rumwe wajya ngo ni rasita nawe ahitamo kuhatega aho hantu ibisasu grenade zimwe ziciriritse kwatega ibisasu ndareba neza komeza aratega ibyo atega ariko uwo nindi uri ku mucyango wanjye arakomanje ngo ari serious yewe dore wo kacukabo azaragenda bogis
bwe nta nerves kigifite. Wapi? Focus. Never easy. Brunei yakishubije mu kazu. Fata ya telekomande. Akazu yari yagateze. Yaturikije akazu. Abo bagenzi bagapfiriye. Yaturikije akazu yararangize kugatega. Sinzi katurori niba taha. Niba sigara hano niba Turi yarwanye intambara ishoboka. Inota mike cyane. Helicopter ije kumukura aho ngaho. Tyler. Cya gikobwa cyari cyagiye kwaka ubufasha. Hang in there, soldier. Kobwa mugenzi yamuzaniye ubufasha. Chopper ikindi yakoze yakuye umukomanda aho ngaho abapanze biriya bigabo by'intambara ibyo bitaho machines nta kindi bagombaga gukora no guzatanga raporo mu bakuru usari wagomba gutanga ubuhamya waroshe All the information. oya amakuru yose se arayafite se ibyo biraza kunkora wowe umukuru yagizemo ikikango yumvishe ko ari umusore wakize uwo musore nubwo yimba kujyana ubutumwa akavuga ibintu byose ko byagenze dore wari warapanze sangabo ndetse yohereze n'abakomando bakomeye ngo ari barasuzuma ingabo yiremeye arebe ko hari icyo sishoboye yatangiye kugeramo ikikanga amenya ko azabaza byinshi na senatry. This is the greatest nation. Yemeraga igihugu cye ko ari igihugu cy'agatangaza ndetse yemeye kugikorera ibishoboka byose kugira ngo atabare ubuzima bw'abanyamerika. Gusa ikibazo cyaje ku bantu wacitse ku icumu rya kiriya kintu cyari cyamaze abakomando kandi ari wabohereje bose. Yamenye ko kamubayeho abanyamerika zababwira iki kujya kwica abasore babo ngo agiye gusuzuma ikinyamaswa baremye umuntu w'igisimba umuntu utagira control kandi yaje ku ruhande yudanyije yakwandika n'urwandiko This second that I did what was best for the country that I call my own. Yabikoze ngo ku giti cye nta n'undi muntu agishije inama. That is all that I have. Kubw'izo mpamvu aho kugira ngo azajye kubazwa byinshi mu rukiko banamukatire yarihaye yakarangije kwiha yaramenye ko ari survivor. Ba survivor ni babiri hari igikobwa ndetse nta musore uvuyeyo nabo bari bagiye gutanga amazimwe ya byinshi. Bagiye kugera hakuno kumbe dore wa wundi wamuhaye mission nawe yari yahawe mission atazo mutumye icyo mutumiye yaje kumureba mugenzi. Great work, soldier. I'm going to put you in for a medal for this. Wakoze akadaga sanze umusore kuva iri muzima mu gihe abandi bashiraga utaza aho tubohereje. Yamuhaye midari y'abagenzi be bose baguyeyo. I'm sorry, son. Yangane musore muto. Nanjye naboherezaga ari amabwiriza mfite. Protocol in these type of operations. Ntabwo nigeze mbwirwa mu buryo burambuye ibyo operation ishinzwe. And again, nibyo nasobanura gusa. You did an amazing job. Gusa wakoze akazi gahambaye kuva yuri muzima. Ubwo nta bandi bigeze bavayo ngo baze no guhamya ibyabaye. You did a major job. Wakoze kano. Never did like cigars. Gusa nawe wakozwe bastard kutabaza akubise koroneri. Ngo mujinga akubise koroneri. Mujinga sana. Shenzi bahaga mission ntabazi byari byo. Ako nanjye ndi umusenzi ngiye kuki ntabaje aho ngiye. Aziko twese turi abasenzi abapfuye kuki bo batambajije. Twese turi abasenzi. Mugiye kujya he? Go.
Meet the families. Ni umuryango ngomba kujya kuruhuka. You tell them the truth. Niko kuri kandi. I was wrong about you. And thank you for coming back out there to get me. You saved my life. Anytime. Hanyuma kandi niwumva ushaka ko twazaganira uzambwira iki ari cyo cyose. Njye nini shonsa. Ariko se wumva. Uretse sani ko se. Ntabwo ndimo kanyene. Koma n'umuntu wawe numva ari n'umunyu wari kugenda byose. Numva ari n'isukari. N'umunyu gusa. Ari n'isukari. Tuzabonana. Nawe numvise isukari rero. Tuzabonana. Uko cyanga chain number yari irangiye yitwaga Fleshuns ikurikirana uyicika abantu bakuru ni jewe ni wumva atari yanga n'uburenganzira bwawe kuvuga uti icyo gifilme sinkireba please yari yanga from the one video library Fleshuns ndakubwiye itari yanga ntukayemera ariko askegari we aske murya yanyu naho bahagaze hejuru abantu bakuru mukomeze muyarye nije muyirebe yanga there today. Aho ngaho niho ngomba kubona ibitekerezo byo kuzahangana n'ibi bigugu byo ku mugabane wa Afurika kuko burya iyi mikino y'iki bigomba kugusigira ese koko ishusho ya nyayo y'umutoza ni iyihe. Twavuze byinshi byahindutse turanabishima ariko ubu noneho mu kibuga ni ukureba urwego niba utsinze Estonie ese wayitsinze gute wakinnye gute tactically wahuye na Senegal wakihagararaho. Kapiteni atatanga umupira hagati mu kibuga umupira kwa Creidan bararansa umupira muremure bashakisha Matis ariko umupira urarenga. Kona ya mbere equipe ya Estonie. Kona ya Estonie umupira bari bahaye Matias ariko Kavite umupira ushyira muri kona. Kona ya mbere rero nabonetse sore muremure ukiri muto. Nabonye ngo baze kwirinda cyane muri imipira y'imiterekano kuko bafite abasore barebare. Uyu ni umwe mu bataka bagenderaho cyane. Birasaba kuza gukora marquage ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Abarebare ku barebare abagufi ku bagufi. Urabona ko nka Jada itasigara hari inyuma kugira ngo aze guhita hanagura umupira baramukuguye muri surface. Kona igiye guterwa na Creidan. Kona ya mbere ya Estonie. Tera Creidan imbere za Mariko ashize ku mutwe Marcus umupira uca hejuru y'izamu ririnzwe na Olivier Kwizera. Nuko Kenya bayitsinze igitego. Umupira w'imiterekano kuba bafite abasore barebare n'uburyo kwitondera gusa nabo bafite ukuntu bari nyine barakina ariko bafite ukuntu ubona ko boroshyemo ntibakaza imikinire yabo nyine ngo babe agressive. Urangura ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda Amavubi iyo pressing iva no kukureba ese adversaire arabasha kugumana umupira.
tumwegereye awuduha byihuta tukajya tumwambura cyangwa turawirukankaho iyo babona rero bari wirukankaho bagenza gake kugira ngo utaza kunanirwa ko buri umuntu unanirwa cyane ashaka lance ariko yaraririye bati yabayeho kurarira umupira Joy Lance yararerekanye na Jacques na Petit Frere ariko umupira bati waraririye Lance umwe mu basore bagaragaje imbaraga ndetse binatanga challenge igoga nibyo urabona ko yari muri offside byatanze challenge ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina cyane cyane ku mpande batakizamu ubu harimo kwicara ukareba ese ko ndi Byiringiro Lage ko ndi Gilbert Lance akina ate Jacques akina ate umutoza nanyenera ndashyiramo iki cyatuma kundirega ni nacyo umaze hariya kuri event ku buryo ntabwo ugiye muri story match nk'iyi ngiyi niyo iko expose benshi ureba ngo umuntu dukina ku mwanya umwe akina ate niki cyatumye umutoza amushima kugira ngo ajyemo aho kugira ngo njyemo biragabanya icyo kintu cyo kwirarira umuntu yumva ko ndahari nzakina Kamara Sanda ararengura ariko aranyerera Marcus kira ku mutwe ati kipe y'igihugu ya Estonia hagati mu kibuga urabona ko bari efficace defense yayo na mediane côté offensive niyo mbona batari fort cyane ariko natwe niho dukomeye buriya niyo mpamvu mu kibuga hazamo iyo balance niba bafite mediane na defense bikomeye natwe kugira ngo tuze kubameneramo kuri attaque biragora ariko natwe niba dufite defense ikomeye nabo attaque yabiraza kugora uko ufite Kavita na Ange urumva ko ni ibibaraga kandi na technique zirimo kwinjiramo rero biragora kinana na Casemiro Bonner ukaba ufite aba mediateri bangaye imbere yawe urumva ari nko dukinisha defense y'abantu batanu Bonner umwe mu bakinnyi bagize parcours iguse cyane yazamutse neza agera i Kigali ahita asohoka kuva muri Heroes Kikozi Huye muri Mukura yavuye muri Heroes kwa Kanamugire Kikozi Huye umwaka umwe wari uhagije kugira ngo yisange Kigali yigeze ahatinda ubu i Kigali kubifuza kuwa mu yari transit kwifuza kumugarura i Kigali ni amafaranga nazi uko angana bisigari na impossible kandi n'umwe mu bakinnyi twagize bagiye hanze bakanatindayo bakagumayo ni nawe wenyine wari uri gukina amatsinda nako imikino knockout niwe wari uri muri kimwe cya kane mu Banyarwanda muri Arimasi Ange tera umupira muremure aragiye we yagiye gushota ashaka gushota umupira ntiwamukundira ku kirenge uyu musore Jacques Leroy Michels wanatsinze igitego cyafunguriye ibindi bitego umukino wahuzaga Amavubi na Grenada n'ubundi yashose akoresheje ikirenge cy'ibumoso ariko hano yarahagaze ntaho gushota byari koroha ariya asa n'ukamanura agahita akinana na Beti gatoya umupira ariko utawumukuraho neza cyane Marcus atanga umupira muremure ariko ntabwo bafite umuvuduko abasore rero barimo abashyuhije kare bagomba gushyuha ndabona René cravate nk'izanjye rwose hariya bajyaga banseka ariko nzaye mvuye niba ufite cravate role model nazisibye rero y'igitenge rero mvuga ngo ni gatoya ariko ni role model ariko ni kakandi ni kaga style ni kaga style karimo akantu ka gitenge fashion ariko binyuze agira umwihariko Rode hagati mu kibuga Lance bamuhereza umupira muremure arawukoresha icyo arigendera arakomeza araga
iminota 30 yari ihagije kugira ngo Biramahire Abedi Christophe afungura amazamu. Uyu mwana wari za Kanombe, uyu mwana wakuriye ku bibuga by'Iremera, uyu mwana uzashimisha abanyarwanda bamwita Biramahire Abedi Christophe. Pasi nziza cyane ivuye hariya kwa Mikel Zilance, umukinnyi w'abanyarwanda. Uyu niwe namaze ngiye kwita Kamana, narabivuze umukino weruka ko ari we mukinnyi u Rwanda rufite uzi umupira unabigaragaza mu by'ukuri. Amuha pasi ya kisu, nta kindi bagomba gukora usibye guhaguruka bakamukomera amashyi. Minisita wa siporo, abanyarwanda, Biramahire Abedi Christophe, kimwe u Rwanda, Estonia ubusa. Morale ju, igikombe kigomba gusigara. Kanombe alo